Kami kedai All India Radio Shillong ke khubor ban pulih da ilus tasim. Kini kilong kimat berkongsan jong ke khubor. Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi yaki beriu bakin mi syakhamat da kajinya tuli ban penlong yaki India kari ke balak ban yang halaki jong ki kejap. Pelaj Deputy Chief Minister ke Meghalaya Ubak Prastun Tensong yak jing sedang penterikam yak Meghalaya Piggery Mission ha ke jelak. Bat beliau Menteri Kadap Karyang ke Meghalaya Ubak Bante Dorlindo yak Yalong Lebai Market ha West Giant Hills District hinin kesengi. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong bakari kalayat caplang hagalenti ba uway unong songsenong unyo ye kejing mentoy ke bayadai bat karoi kapar klem dadon kanu kejing nyaw silang kamal. Haba ajing kren ha kejing rakhe ya kejing tap shispa snem jong ke Aligarh Muslim University lengba ke video conferencing hinin kesengi Menteri Rang Badu ula kentu ya baro bakin mi syakhamat da kejing teli ban penlong ya ke India ke bathamai lengba ke Atma Nirbhar Bharat ke ba kejing temu jong ka kalong ban penlong ya ke India ke ri ke balak ban yeng halaki jong ki kejap. Ulu ongru baka Aligarh Muslim University kalong kum ke India ke baren haka baka jingdan jang ki jai bandri bopher haka kamshim lapan klaim tang ya ke university handrai ya ke rihi barok kubai. Modi ulu ong baki priu ke de banya trailang ban wanra ya ke jinga tali wat hapdeng ke jinga pher babun bat ke jinga puram iwai pat hapdeng ke jai bandri bopher ki badan haka university kalanang klan katnang ya ke sngi. Deputy Chief Minister ke Meghalaya Ubak Prastun Tensong henin kesengi ula pelait ban sedang penterikam ya ke Meghalaya Piggery Mission ha ke jela ha ke jihalang ke belalong ha State Convention Centre Shillong. Habakren ha ke jihalang Ubak Prastun Tensong ulaong bakani kedai ke mission ke Bakarpang ke Baningkong bala sedang penterikam da ke Surka Meghalaya Democratic Alliance ha ke ba ya ke sut jom ke ram bala shim de ki nongrap ensiu da ke Surka jela bat ki nongrap ken pendap ban siu ya ke terai hapo prasnim. Haka jok kapur u Commissioner and Secretary Katanat Animal Husbandry and Veterinary u Vijay Kumar ula pentim baka National Cooperative Development Corporation NCDC kalamang arspa klurtengka na kabenta ke Piggery Mission ke bala pelait ban pentekam ha ubenai ke lalengkot baladem ha New Delhi. Ka recovery rate jong ke jimpang COVID-19 hapok kari kalakot syaka khandai posan point henril posan na ke shispa. Hapo ke arpau sau kenta balala balat laipo hajar ngut ki nongpang COVID kilayo jengkot. Katanat kokot ke kya jong ke sorka pedeng ke yathu baka jindon ki beriu baro ki balakot kalapoi syapalat khandai pon riu lak laipon riu hajar ngut. Haka jok kapor ha Mizoram ke jindon ki active case kalanang her suki syaka shispa sanpo laingun. Bat ka recovery rate kalanang kiu syaka khandai pon riu point laipo lai na ke shispa. Ha Tripura ru ka recovery rate kala kiu syaka khandai popra point arposan na ke shispa. Ha Meghalaya saupo wengut ki beriu kilayo thamaya ke jimpang COVID-19 hinin kesengi kat ba saupo laingut kilakot kabalapan kiu ya ke jingdon ki beriu balakot syaka khatar hajar hinyo spa laipo sangut. Ka Directorate of Health Services kala pentim bana kini ki bedangyo thamai laipo nyongut ki na East Khasi Hills armut na West Garo Hills iway na Ribhoy bat iway na West Khasi Hills District. Kat haduk menta ke Meghalaya kaladon kat lai hajar arspa khandai po khandai ngut ki beriu ki belangat ha ke jimpang COVID-19 na kini kat ar hajar hinyo spa lai po san ngut ki lakon sau spa lai po ngut ki dangdon na pedeng ke jimpang bat ki belak khalat mo ki long baro si spa lai po sau ngut ki containment zone hapo ke jela ki don arpo tuni bat ke jiya beriu kalong iway na ke shispa. Hanagalan ke jingdon ki beriu ki belangat ha ke jimpang COVID-19 ke lakiu syaka khatway hajar plus pa anriu pon riu ngut hadien pa plangut ki beriu ke layo thamaya ke jimpang hinin kesengi. Ha ukurwo Menteri Katanat Health and Family Welfare US Pangyu Pong ulong bakini ki badang yo thamai ki dei sangut na mokok chung bat laingut na Dimapur bat sanpongut pan ki layo jingkot.
Dakani ke jungdan ki priyo ki belakot kalong baro khalwe hajar aspa sapo saumun bat ka recovery rate kala ke shaka khandai po sau point hinyo pon riu na ka shispa kila danru laingut ki priyo ki belaklat no nakani ke jingpang hnin ka singi ka belapen ke ya ke jungdan ki priyo ki belaklat na ka covid-19 shaka hanriu pon riu mun kani ke dei ko all india radio shalom ko bon lam shapi ya ko kubor Laitli kijing mlian bangi baro ngi de ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bhai kikti bat batabhai ya kakmat bat le e kita bonsin. 2 minit re lang. Banyale persya ya kijing pang COVID-19. Ban beteng biang ya kakubor. Menteri ke Meghalaya bapet jaga tenat karab karyang uba bante do lendo ula pleh nen kesngi ya ka yalong Lebar Market ke badan haka National Highway ke basau pausau haka senong yalong West Jante Hills ya ka ni ka yau latai haka jinglut ke basong dor hinyau phobei lak sau pholai hajar tingka balamang hapo ke Special Central Assistance araja khatsau araja khatsan bat kadon arphau tali kidukan Menteri ulai ro ya ke cintra shitom jong katanat karep karyang ke Directorate of Horticulture bat ke DRDA na ke benta ke jishna ya ke ni ke yau ke ban a jing sakri bat jing mentoy yau pat ba Namar ke jing bom pat long shangan ke jing long jingman ke bedai bat ke jing pang COVID-19 ha ke jala bat kanang banyada bat penduna na ke jing sapriang ke jing pang ha East Khasi Hills District bat ha Meghalaya barok kowe ke District Magistrate jong ke East Khasi Hills District ha ko hukum bala penmi ha ka khat khandai tarik unok pra arajar alpo ha po ke section shispa sapo sau CRPC ke badan lang bat ke regulation ke balai jong ke Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 regulations arajar alpo kala pinjari biam ya ke korpiu ha ka por minmien ha East Khasi Hills District nadu ke arpawai tarik unopra hadu ke shitarik ukalalang kot arhajar arpawai nadu ke pol khatwai bache minmit hadu sam bache min step hangrai kat kum ke hukum an amdan korpiu minmit ha ke district ha ke mit jong ke arpaw saw arpaw sam bat lai pawai tarik ubnai nopra arhajar arpaw namar ke jingraki ya ke sngi Christmas bat kasnem thamai Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh hinin kesmi ula thap mar khatsan hajar tengka syakibang account jong ki khandas pangut ki nongri dok ha jong ki shipotali ki district rilom kapisa baro bala thap kalong iway point prapro kulur tengka la aya kene ke jingrap pisa lang baga padi kam pisciculture scheme hapo ke Rashtriya Krishi Vikas Yojana remunerative approach for agriculture and allied sectors rejuvenation RKVY Raftar na kabanta kasnem araja khatkhandai arajar arpo Hakabiyadai bakane ke Directorate of Fisheries ke lapenlong ya ke jingalang bakerpang hadorbar hall jong ke secretariat Habakren hakajihalang Menteri Rangba ulong bahkan Manipur ke donkam sampawar hajar metrik ton ke dokha man lagasnem bat ke sokar jela ke lapha ya ke jingterwa sa ke sokar pedeng bahkan donkam khatsau klur tingka ke pisa na ke bantaban pentrekam ya ke Pradhan Mantri Matsya Sampara Yojana ha ke banakani ladep ban manglepa hinyo point not sau klur tingka Kanang ban kentiu ya ke jing sengkam la jong ha Meghalaya Major General Ananta Bhuyan jong ka North Eastern Region ulapun ko burami ke samla ke beladon benta ha ke jing sedang ya ke kam bathamai bala tip kum ka Shillong Defence ha ke jing lang ke belalong ha ke headquarter NCC Directorate hinin ke singi Additional Director General Ulairo ke samla ke bala sedang ya ke ni ka kam bat ukit bok ket ruang ba ni ka kam kan long ke bachom ha ke chia kren ADG ula penpau ke jingkemen namar ke samla ke la nambun ki bawan chakman ringkat bat ke jingtmu ba pher ki bayaram ha ke bante ya kari ula ong ke samla jong ke Meghalaya ke long ke badon shibun ke sam bat ke National Cadet Corps NCC ke de ke we na ki kenhun ke bahetam ke ba kloy ban kirshan bat yarap yaki
Hadirin bawla dep ban map na kakenhun kinong patay kubor umentirang ba ka Tripura ubiplap Kumar Deb ulapan bana ya kalat jira pisa na kamenta ka kwat ka kya jung kinong tok kubor ha ka jela umentirang ba ulapan bana ba ka sorka jela kan sa aya ka jira pisa ka balong sanlak tengka man na kasnem na kamenta kinong patay kubor jung ka Tripura ba ya kani an island ba ka Ayushman Tripura scheme Umentirang ba ula banru halo ke jingpin mi ya kilat ka mai jakpo na ka banta kinong patay kubor ha ka jala. Kato ko kubor kalakot nak All India Radio Shalom.